Thutha wa kamiti ya hamwe iria irathuthuria uria cukari uri na thumu waingirire guku bururi-ini kuhunga mahuri minista atatu iguru rigie cukari uyu, riu niyambiriirie iceera riayo mwena wa Mombatha Naikuru na Webuye kuria cukari ucio wigitwo. Mwena wa Mombatha, kamiti ino igitongorio ni muikariri giti wayo Kanini Kega yagia na gikaro na arugameria gicukiro kia mirigo kia Mombatha kuria yendire kumenya uria cukari uyu ukoretwo ukiingira bururi-ini. And that is the reason we have decided to come to the port of Mombasa to understand the intricacies, to understand the nitty-gritties of all the imports. We want to interview all those individuals and officers who handled the goods that, and especially the sugar that came in during that time, the window that was created. Haha maabitha ruhonge rwa KPA KRA na maabitha ugima wa mwiri gicukiro-ini giki mauma na ihinda iritu. Guku maabitha KPA makiuga wira wao ni guthurima uria mirigo iraingira na mo maundu megie wigiririku wa indo ici makarumbuyo ni honge itiganite cia thirikari. Munene wake muikariri giti wa kamiti ino Kanini Kega ni ugire ni megutigira ni mamenya no wathaire wira-ini wake. Besides the quality, we are also looking at the quantities and how these quantities have affected farming in this country and how we are going to protect farmers. Na kwa kaunti ya Naikuru makiria matani nyanya cia cukari ni hithukirio kiganda-ini kia Menengai uria kuratuika urehetwo kuma mabũrũri-ini ma Zimbabwe, Mozambique ndomwe na Thailand. Yale ambayo tumeona kwa macho, kuna bawa tu moja ambalo tunaweza sema limehifadhi katika afya mzuri, lile la United Millers. Jambo la kushangaza ni kwamba Menengai oil refinery mahali tumetoka na mtaweza kuonyesha filamu yake ni mahala duni. Mimi nataka kuuliza watu wa public health wa Kenya, kweli tuko na hao watu Kenya hii? Na kwa Mwena wa Webuye amebagia kamiti ino ni macirie kiganda-ini kia uthondeki wa maratathi kia Rai Paper Mills kuria ngunia 59,000 cia cukari wa Google cia ithukirio. Guku kamiti ino ikienda gutariria uria cukari wahithitio kiganda-ini giki kiria marua makio moruti wa wira mamahete rutha rwa guthondeka na kuiga maratathi. Kuja fanya investigation tuone kwamba kila mtu ambaye anashughulika na biashara ya sukari amefanya kazi ambayo inafaa. Tuko pamoja? So tusemi kwamba hawa wamefanya makosa tu kwa maneno ya uchunguzi. Macio magithiaga na mbere, unyihu wa cukari ni ugumeire matuka maingi mwena wa Nyeri. Thiko nini thutha wa cukari wa Google kunyitwo hithitwo mwena wa Uthaya. Ndigienda kuria kindu kiuru ngikorwo wonekete ni mururi no wekirwo mane mururi tugithwo ngikuria utakire muru ithukite thi yothe iturehere cukari tondu gukire kundu uranyuo ri mwega ri ima iturehere. No na kuri oguo aikari aya marauga unyihu uyu urehetwo ni ene matuka kuhitha cukari. Andũ-inĩ ha Kameme TV, njĩta Kamau wa Mwangi.